Malo mo ga yen ge coach la tet ko le na lun kane. Na madla mi dirin mpaibon ka go robia ta liang kwida. Aramana yana makatura ka won mi chibat ke kwarde ke mi chibat ka wa mi shawa. Ana wuda mashal ga show da General Paul Malong hawan ke la chal ga ne ke ne King Paul Noel janere la ner ke Noel ka kor ke me chi ke dan to ka sa Sudan meda ka wich sa Sudan ke me na ka noro ka ya ka sa Sudan ke 2013 jala chal ga ne jan ke na no King Paul kala di te chala ka ta dan ne se noro cha ka na ka ja anda me chilar ko le ke che King Paul ke Paul Malong chana paraka ke mi di no jante ka den mi cheng ye ga ping ande na mo te tene wan du no antama cha go ja no bide te no mo da to lat da lat ande ya mo point e den mi che jika cha ga mo ne ka gor ala te ka general ti che chel gorten kan gor ta cha ga ko de la ka gor pa de ka de man ko la kap and King Paul Malong ke General Paul Malong awan jan nantama che la da wano ci deni ka ci ga chuang ke ci ga ron ko de ka gorgana de ka nalat and then do ban baga jararan en Paul Malong ka we ci South Sudan che nyon ke ci South Sudan ke ya kan tama goro manajan bo the break ko goro jambo no da kwar ka South Sudan namo ajana to ke jana pyro da lat Canadian dianen ka turun titinya akan de nika tin te chil gor ke te chung ke te chuogo no bika la den bika na top akan de nika dronu tekan ka bor la ke de ni te chero den relika ko bika yugo lat ka kwaren ke ne Paul Malong awan na majer lara go ne bne nong ye o na ma mishi to awan tamna si Paul Malong ke barar ke de ka kanyu de jana no be la da beto ke kwipa ke de man ke banowan en Paul Malong no wan chetera Iraq ke guardin chenga ka kenya jan gwai cha witatan ka korun dial tana ni ka kor ke me cha wich kwar ka de me tetan na mo jana to sila tet ko lena gur piata mal kane di chana to kane ka tan teacher work ke de ne ka ten tarala ka ka biga la den biga na to kel mi jeram kan chano no gor wan ku de gor ya tamar